Yenziwa ngumumo welizwe. Yenziwa ngumumo welizwe lugwalo olwalotshwa ngu-N.S. Sigogo. Ofunda ugwalo emoyeni ngizingizwane izinja zimkhonkotha zimlandlela. OkaSiqhoza. Yenziwa ngumumo welizwe. Isahluko 1. ULisho Thobela wayememnyango wendlu ayehlala kuyo sakubuka ilanga elaselisiya kuthi qobhi kunina ngale ngemva kwentaba iShampa. Umcabango wakhe wawukude. Wayezibuza imibuzo eminingi mayelana lalokho ayehlezi ekuzwa ngokukhula kobubi bomumo wempi ezansi le esiqintini sakogodlwayo kanye lakwezinye izigaba ezikhatshana. Imibiko eyayifika labathwali bezindaba yayisenza kube sobala ukuthi ngelinye ilanga labo bantu okwakuthiwa babesithi bangabalweli benkululeko babezafika khonapho esikolo sabo saseWanezi Secondary School. Wanaka-ke uLisho wanqapha wathetha ngenhliziyo wathi izinto ezingafundanga lezi ziyahlupha kakhulu. Abalweli benkululeko inkululeko yokwenzana amanyala nje kuphela. Izinto ezixhwalileyo lezi ezehlulwa imfundo ngenxa amakhanda azo ayiziqoqodo zehluleka lokusebenza ngenxa ubuvila bazo bese zifohla imingcwele yelizwe zisiyabuya zithwele imibhobho ezingakwazi lokuyisebenzisa. Futhi kuthiwa silwela ilizwe lethu athi thuthwa amasotsha amakhiwa khona. Ubona abantu sebebuya bebaleka baze bayiphumula sebekhona le phezu kwempelengwa. Izoxhwali lezi amagandanga ama-terrorist sibili. Wasekhuluma kanjalo ngenhliziyo uLisho abone nanguyana umvutho Mpande omunye wamatitshala ayefundisa lawo. Umvutho wayefika ehamba ngebhayisikili lakhe evela kibo eDekezi lapho ayeye khona kuThange ngoLwesihlanu. Wayelitshova kanzima ngoba lalisindwa inkalakatha yesiqhuma sesaka esasigcwele iziqu zomumbu, omanzi, amalunga emfe, amazambane kanye lendlubu ezimanzi. Wayelitshova-ke waza lehla eseseduze lomnyango wendlu yakhe yayiseduze lekaLisho. Usiphatheleni kini khonale kogodlwayo? Wabuza uLisho esiya kumvutho. Ihlobo mnakwethu, kuphendula umvutho. Phela kusinala liyane kogodlwayo azayitshaya amandebele azaquthe phezu kwayo. Yebo, watsho ebobotheka uLisho. Azaphekwa amatshwala anathwe badakwa abantu inontola itshone ithi nya phakathi kobuchopho bendoda. Konje balitsho abantu bakogodlwayo ukuthi amabele ayalala lisutha kuwe. Esesibamba isiqhuma athi akulamfe yini esakeni lakho leli? Ikhona kodwa ayize yacelwa umuntu efika njalo esemi ngezinyawo engabingelelwanga lokubingelelwa. Utshone ungadlanga yini? Wabobotheka uLisho wathi sakubona Mpande kanjani ekhaya? Ngicela imfe lomumbu konke kwasemasimini ongabe ubuye lakho. Waphetha uLisho eselithukulula isaka ebhayisikilini. Ebona lokho umvutho athi awuceli uyathatha. Yazithathela, thatha konke njengoba kuvele kungokwakho. Angithi kuvela kini koThobela embembeswane emaphaneni. Bahleka bobabili uLisho sesilengise izandla zombili leso siqhuma ekhangele umvutho ayesevula umnyango wendlu yakhe. Sekuvuliwe wangena laso endlini wasibeka phansi komnyango eceleni ngasilesivalo. Khonoko umvutho wakhuluma engenisa ibhasikili lakhe endlini wathi, "Shonisa isandla."
phakathi uthathe okufunayo, lo mumbo ophekiweyo, amazambane aluhlaza. Mina ngithe ngifuna imfe. Wamqaga ngaleli ulisho. Isandla sakhe singena phakathi kwesaka sidinga yona imfe. Ngithemba ayisenganani, kwatsho umfutho. Uhambe uyidla indlela yonke, watsho ulisho eseyihluba isihwaba somuntu lesi. Izolo utshone uyidla ilanga lonke, nguwe lo ngabuye uhambe uyidla indlela yonke uze fika lapha sekusele ilunga elilodwa nje kuphela. Hatshi wethu, hatshi ukuthi iza kulungisa inyongo. Hayi bo, uzavuka. Ayidliwanga yimi kanti, idliwe ngubani? Amajaha kobani? La ahlala egangeni. Wethuka ulisho. Amatororo. Hayi, wala umfutho. Hawu, watsho esephampene ikhanda ulisho. Mina ngitsho abafana beganga, abalweli benkululeko. Hatshi amatororo. Kanti ama-terroristi lalabo othi ngabalweli benkululeko kwehlukene. Angazi kodwa mina ngibatsho ngabalweli benkululeko, hatshi ama-terroristi. Wakhumbula ulisho ukuthi kanje umngane wakhe wayengafuni ukuthi labo bantu kuthiwe ngama-terroristi. Wayesesithi, wababona sibili ngawakho amehlo, bona ngokwabo abalweli benkululeko labo. Wabuza esehlala esihlalweni, amehlo akhe esesala ukucwayiza. Wadonsa esinye isihlalo, umvutho wahlala ebusweni bukalisho wathi, sekunzima kogodlayo wethu. Sokusobala ukuthi ilizwe sizalithatha kathesi nje. Ngithe wabona sibili amatororo ngawakho amehlo na? Lami ngakuphendula ngathi hatshi. Angibonanga amatororo, ngibone abalweli benkululeko. Walitsho ngamandla leli bala. Yayihlezi imcaphula umvutho linto kalisho yokuthi athi abalweli benkululeko ngamatororo kumbe ngama-terroristi. Kanti laye ulisho kwakumcunula ukuthi kuthiwa labo bantu ngabalweli benkululeko. Esethatha elinye njalo ilunga lemfe esakeni, ulisho athi, ubabone ngaphi ke wethu? Okwanamhlanhlane labo ngingena iplazi likaRasimani, kade begaxe bephelile. Bebekhanya lebusweni lapha abantwana babantu ukuthi hayi, baqonde umsebenzi, hatshi ukudlala. Waqabuka esenqaphile ulisho. Wasebuya ephanga esithi, nxa usithi okwalamhla, usho ukuthi kulokunye okwelinye ilanga na? Izolo ndoda, watsho umvutho, amehlo akhe sehlakanipha kakhulu. Kutheni? Wabuza efisa ukwazi ulisho. Asilalanga, sekutheni? Lithe nxa litshonayo ilanga kwatheleka okungabafana khona kokuhlala egangeni? Wabuza selumtshaya uvalo ulisho. Hatshi wethu, wakhuluma la ngekhanda umvutho. Ngitsho okungabafana okuncinyane okwemakhaya okuyizona zithunywa zabafana beganga, lokho okuthiwa yimijibha. Kwathini? Wafuna ukuyizwa masinyane indaba ulisho. Wathi amajaha eganga asethelekile. Wababaza ulisho. Athi acela ukudla, njalo athi umuntu wonke abe sebhesini yabo kusihlwa. Kwenye intatshanyana esentshonalanga umuzi wangakithi. Bathini ke abantu? Bangathini? Wenzasa umuntu wayengezwanga kuhle umvutho. Engalindeli lampendulo waqhubeka wathi, kuqubuka abantu bonke emizini yonke bayakhona, ubungathi uhlaba wonke ubuthene khona. Lawe mpande, wabuza esesonge ubuso bakhe ulisho. Walitsho leli umvutho wabuye wathula esemdonsela amehlo abika ukumangala khona kwabuye athi, ngithe kuqubuke abantu bonke bakhona. Lawe wena ngokwakho wafika sibile ebhesini yakhona leyo? Wabuza esaba ulisho impendulo eyayivele isobala kuye. Walitsho ngegunya leli umvutho.
wabona ngamehlo akho la wona ngokwawo ama-terrorist watsho wabuye wanxapha uMvutho esemkhombe ngomunwe wathi, khangela Thobela, kogodlwayo akula ama-terrorist, kulabalweli benkululeko. Ngakho-ke ngikhuluma ngabalweli benkululeko ngitsho bona hatshi ama-terrorist la wena okhuluma ngakho. Yebo, bababona phela bathini, ngibabonile sibili, bebengahlomanga nje abafana bebethwele ukufa khona ngokwakho. Waphakamisa isifuba uLisho ekwesaba lokho kwakubonwe nguMvutho. Kakunakanga lokho uMvutho waqhubeka wathi, okunye bekuyimiphongolo efika khona le, okunye lakho kuyizigudugudu ezimfitshazana, okunye kuyizibhebhedu ezisamiganu. Hayibo, ngingakubala ngikuqede na? Lafika lenzana ebhesini lapho, silele sihlabela izingoma zenkululeko kwaze kwasa kwathi gelekeqe. Kwezinye izibanga kade sithula ukuhlabelela basitshele ngobubi bombuso lo osifusayo. Esenikinga ikhanda ade hayibo, abafana labayana bayayazi into abayilandayo, imbali yokuthunjwa kwaleli lizwe lobubi bombuso lo okhona. Babuchaya uze uzwe sekusithi lawe jiya konke okwenzayo ungene ihlathi wecupha izikhali ubhidlise konke okusekela umbuso wabancindezeli. Amethusa uLisho amazwi la, wamesaba lalo umuntu wayibone labo bantu okwakuthiwa baqhwalile kodwa wabuya ephila. Wasesithi, ekuchithekeni kwenu libachiye belokhu bekhona na ebhesini yabo leyo? Sibachiye bekhona, kodwa laba abahlezi bebabona bathe abazake behlale, phela abathembi muntu. Ezinye ezinjengawe akwaziwa ezisuka ziyekwenza lapho sezisukile ebhesini. Zikhona ezisuka khona zigijimele emasotsheni zifike zikhombe intaba ngomunwe zithi, Nkosi mina bonile lo gandanga lapha ntabeni loyana. Kodwa phela ungathi abanjalo ngabanjengani, watsho uLisho elizwe elingamhambanga kuhle lelo lizwe. Wakutshaya indimfa lokho uMvutho waqhubeka ngendaba yakhe wathi, ngithemba la kanye ukhona osuka wagijima waqhuba amasotsha kaMpumulonde eAvoka laphaya. Wezwa esesesaba ukuzwa lokho uLisho, kodwa njalo engafuni ukuphutha ukukuzwa lokho ayekhumbula ukuthi wayeseza kuzwa. Aqhubeke uMvutho, sithe nxa sithi siphulula uthuli ezinyaweni ngamanzi emakhaya ekuseni namhlanje abesethelekile amasotsha oqotho sibili. Mayibabo, walila uLisho engakayizwa indaba. Endiza ngamaflematshina empi, bakithi. Wathi kafe ngovalo uLisho, kuze nkalakatha zama-helicopter eziyisithupha. Watsho uMvutho evusa iminwe eyisithupha lalokhu okumise inkonjane okuthiwa yijethi. uLisho wakhamisa umlomo kuphela kaze akwazi ukuthi konje wayefuna ukukhuluma ilizwi bani. Ahle aqonda athi ngqo ngekhaya ngakithi. Nkosi yami, watsho ewuzwa utshotshobala umzimba wakhe lihloba legazi lakhe. Umcabango wakhe wawusuthe ntininini wafika eDekezi wawubona umuzi wangakibo kaMvutho usungamalangabi esabekayo omlilo. Eseze ekhuphe amehlo uMvutho athi, edlula ehuba phezu komuzi wangakithi. Ngakithi. Ngamzuzwana munye kwatsho sekukhona lokho kweyesisila senkonjane. Mayimina, watsho ecimeza esevalela amehlo akhe ngesandla uLisho. Khonapho sezwa gugugugu gidi. Konke lokhu kade kusenzakala khonale sithiye khona begaba. Khonapho sabona nanko kuqonga kusiya entshonalanga singakawisiphika
sabona nanko sekuvela eMpumalanga. Watsho leli kuphela uLisho. Khonokho kwase kuyinyela njalo intaba ngamabhomba samphuzi ikhupha inqathayi emva lapha. uLisho wanikina ikhanda ethube. Aqhubeke umvutho athi ngesikhatshana nje intaba yonke yabe isithwe gubha inkalakatha eyezi lentuthu elimnyama tshu isivutha amalangana. Amahelikopter ke angaphi? Kubuza uLisho. Wena wenza samuntu osayidingayo impendulo engubone ngamehlo la. Watsho onkomba bezandla zombili besithi qho ngaphansi kwamehlo akhe. Awuyikufa wakukhohlwa. Wayikhwezela indaba uLisho. Aqhubeke umvutho athi amathathu ayeyama intaba ngapha ngasenyakatho kwathi amanye amathathu lawo ayisekela ngale ngasezansi kwayo. Wavuleka kancane kancane umlomo kaLisho waze wagcina sekungathi wawusuthe hlephu. Waqhubeka umvutho wathi zakhala inghanunu ngale ngasenyakatho kwaba yikudu atshaya amathe emlonyeni kaLisho waqhubeka umvutho. Khonokho sabona nansiyaneni ihelicopter isivutha umbiko phezulu lapha. Mama lo! Wakhala esebambe isifuba samfazi ozeleyo uLisho. Qede wathi abantu abaphakathi ke. Wena watsho emkhomba ngomuntu. Bakithi wanigina ikhanda uLisho. Khonokho nje waqhubeka umvutho. Sabona mpuncu kuphuma abantu abane kuyo leyo isisiya phansi ngesiqubu esikhulu. uLisho wema ukuphefumula kwesikhashana esedindwa luvalo. Waqhubeka umvutho. Sabona nampaya abantu sebendenda emoyeni ngezinto zabo ezisasambuleni. Wababaza esebambe isilevu uLisho. Sisakhayele lokho sezwa gugugugugugu. Sekuyini ke leyo? Abafana lisizana bekuhlaba ngezinhlamvu zembhobho kukhona le phezulu emoyeni. Wababaza njalo uLisho. Okungama parachute kwadabuka. Abebe phakathi baphansi ngesiqubu esikhulu belandela ifly machina yabo. Ungakayi ukuthi choko ezingatsheni zimkhaya bakuhaza njalo abafana ngezinhlamvu. Ngithemba okunye kuye kwahlaba phansi ngesijindi sentamo. Khanjana lakho elingezwayo selithe juqu la kuthi choko lodwa le eziqukwini kude. Bakithi watsho uLisho esizwa imizwa yakhe isinyafuzela umzimba wonke kungathi unyakazwa izigidigidi zabantwana bamagena. Kwaliwa ndoda. Kuqhubeka umvutho. Kwalwiwa ngiqinisile. Uthenge likade ukuqhuma kwembhobho kwathi zwi. Amafly machina ebesendizela emkhathini le ake azula kwesikhatshana abuye asuka lapho engazi khona. Intuthu isale ithe mu entabeni. Kuyintuthu yemibhobho lamabhomba kanye leyomlilo lo obusungangama intaba yonke. Wakhuluma ngamakhala uLisho. Asilapho ngitsho abalweli benkululeko. Umvutho waqala wamuthi ntsho ngelihlo elihlambazayo wasesithi angazi kodwa bekhaya bona bahlezi bekubona lokhuyana ngisho besithi abafana babaphume kunjalo. Bathe ezikhathini eziningi babasile bonke. Esenwebe amehlo athi bayalwa bo abantwana babantu abansundu. Thobela ukutshelwa ikuncitshwa mfowethu.
kuliwa kusenziwa njalo thina ngemakhaya kade sichaya amakhwelo lempululu sidobha amatshe siwajikijele khona lentabeni siklabalala sethi baqedeni abafo hayibo bayilwa into abafana bakithi. Sibili wavuma ngomlomo uLisho kodwa ingaphakathi yakhe ingakukholwa konke lokho kwakutshiwo ngumvutho. Kuye kwakungangeni lokhu ukuthi abafanyana abangebangaki ababhadula ilizwe ngezinyawo besuka khona leZambia kumbe Mozambique behamba becatsha eziqokwini lezintabeni baze bazokuwa kogodlwayo bangamelana lebutho laseRhodesia elihamba ngezimota zempi ezisabekayo kanye lamafly machina. Wazikhumbuza ukuthi amasotsha amaningi amhlophe lamnyama indaba yokulwa impile ayifunda kudala iningi lokungabafanyana lokho kungakazalwa. Okunye kwakhona abazali bakho babengakazalwa. Ezinye izihetshe zamasotsha amhlophe lezi ezimadevu avala imihlathi yonke aze avale lemlomo yazo yazalwa alwa impi enzima lamaJelimani lapho kwakuqondene ingqole zodwa ezazithuzana phansi emhlabathini laphezulu emoyeni kanye langaphansi komhlaba ezizitini zamanzi olwandle. Pho lokhu okuthiwa ngabalweli benkululeko amaterroristi la kungamelana lebutho elinjalo? Hawu, bagangelani kanti laba bantu behlokoza imamba ngeminwe izithulele emlindini wayo. Isandiza emoyeni ingqondo kaLisho ibalisa zonke lezi zinto. Umvutho wathi uthe konke lokho sokuthe dedelele abanawami bagijimela ensimini yangakithi eseduze langekhaya bangigecela ife lomumpu basiphune amazambane bangigebhela lendlubu. Umumpu uphonguthiwa futhu eziko wabe ukhitshwa. Yikho nje ubona ungavuthisisanga. Khonokho lami engikuphose esakeni konke ngakubophela ebhayisikilini ngabe ngitshaya uthuli ngisiza ngapha ngibalekela ukuzabhulwa ngamasotsha okuthiwa ayakwenza isikhathi sonke kungake kube lokudubulana endaweni ethile. Yimilo engithe ngingena eplazini likaRasimani ngibe ngisithi ngqwale linye iqembu labalweli benkululeko. Watsho ebamba ikhanda zandla zonke samuntu olilela isihlobo sakhe esesibizwe ngokhokho baso uLisho. uLisho laye wabamba isifuba wanikina ikhanda esithi bakithi bengahlomile nje labo abantwana babantu. Walandisa njalo umvutho uthi esiza kubona thina lonyaka bakithi kukhulu mfowethu uzadilika umhlaba. Emva kokuthula kancane uLisho athi bathi-ke kuwe labo bangimisa basebesithini bangibuza lapho engivela khona lalapho engiya khona. Sengibatshele konke bathi ngizefundisa lapha ngisazi ukuthi ngelinye ilanga elithile bazatheleka khonapha bezevala isikolo lesi. Watsho wanqapha uLisho eseqhubeka athi kanti abantu laba bayenzelani into yabo le embi kangake yokuthi ngoba bona bezingudule ezingazilutho bahambe bevala izikolo? Kuyini khonokho? Inkululeko yabo leyo abathi bayilwela izasebenza nesizweni esingafundanga? Asazi. Walandula la amahlombe akhe umvutho. Nxa inkululeko yabo leyo isitsho ubuphukuphuku obunjalo, hamba webatshela ukuthi mina ngithe angiyifuni. Watsho uLisho labhula isandla sakhe sokudla eceleni le. Wayesekhanya lasebusweni lapha umuntu wakothobela ukuthi wayesecunukile sibili. Lokujiya kwelizwi lakhe kwabika khona kumvutho. Eseqale wabobotheka kancane umvutho wathi indaba yokuvalwa kwezikolo omunye omdala izolo ntambama sebhesini ubabuzile ngayo. Watsho uhlambuluka ubuso bakhe uLisho esizwa embuka lo mdala wayebuze lokho.
Bamphendula besithini-ke manje? Kuphendule oyinduna yeqembu labo. Wathini? Uthe izikolo kakhulu lezi ezisemaphandleni bazivala ngoba amasotsha asezenza inkundla yawo yokusakazela ipropaganda yabo. Imfundiso yawo yokuchothoza lokukhesa abalweli benkululeko. Uthe amasotsha afika esikolo akhupha abantwana ezindlini zabo zokufundela ababuthanise ndawonye abatshela amanga mayelana labalweli benkululeko ehlose ukuthi abantwana bakhangele abalweli benkululeko sazigebengu lezikliwi ezingaziyo into eziyilwelayo. Bona beyazi. Waqandelela ngalelo ulisho. Umvutho wamkhangela yilempiso kwesikhatshana waseqhubeka esithi uthe esinye isizathu ukuthi amasotsha asesebenzisa abantwana bezikolo kuba babe ngabathwali bemibiko yabo beyisa ebazalini babo emakhaya. Imibiko yamanga imayelana labo abalweli benkululeko. Welule wathi isikolo bangasivala bayasidiliza ngoba nxa sesivaliwe amasotsha asuke asebenzise izindlu zakhona njengenkamba yawo. Uthe nxa isikolo besivale babuya basidiliza awabi khona wonke la amathuba asetshenziswa amasotsha ezikolo nxa sisebenza. Wanqapha njalo ulisho ngoba kuye zazizwakala ziduma izizathu zaleyo nduna eyayitshiwo. Wasesithi kusobala ukuthi abantu bakho labo abayazi into abayenzayo. Ukuza kwenzakala kuyo yonke impilo yalabo bantwana abavalela izikolo abakunaki. Amakhulukhulu amatitshala lahlekelwa imisebenzi yawo ngenxa yabo abawanaki. Okuyindaba enkulu kubo inkululeko yabo leyo kuphela. Izinto ezingafundanga ziyahlupha manje. Umvutho wabopha ubuso wakhuluma eseqinise le ntamo wathi, Thobela impilo elwiwayo wena uyikhangela ngomkenke wesivalo usendlini yakho. Egcwele konke okuhle. Lokumnandi. Okungaswelwa umuntu osemhlabeni. Kodwa bona bayikhangela ngaphandle elizweni. Njalo indaba le wena uyikhangela samuntu olesifo semvukuzane ukuthi sikhwela lunyawo lwakhe ale ukuthi luqunye. Esithi sizaphola shodwa komunye umnyaka. Kodwa bona bayikhangela samuntu othi kungcono luqunye lolo nyawo afuthelwe kanye kudlule kulokuhlala efuthelwa kuze kube nembanini. Ngamanye amazwi bona bathi kungcono kuhlupheke abantu abathile kwesikhatshana esizweni sakithi. Ngalokho kuza kutsho ukuthi izizukulwana lezizukulwana ezizayo zithole inzuzo yokuzibusa ngalokho kuhlupheka kwabo. Wanyaza ulisho. Umvutho wakushaya indiva lokho waqhubeka esithi, njalo kuleli elakho elokuthi abalweli benkululeko izinto ezingafundanga uyalahleka. Ukulahleka kakhulu ngoba phakathi kwabo kulabanye abafunde kakhulu kulawe othi ufundile. Kulamadokotela ezinye iziqeqetshi ezinemfundo wena ozaze ufe ungazange ube layo. Amanga kuphela. Wala ulisho. Kwakungamngeni kuhle konke lokho okwakushiwo ngumvutho. Ubuqotho bakho konke lokhu uzabubona ngelinye ilanga. Ubathi esihlala unjalo lemfundo yakho leyo. Watsho esekhangela isikhathi esandleni sakhe khonoko wathi sekungu-6 wethu. Ake sizwe amanga aphuma kulesi sigxingi. Watsho enanabela iwayilensi yakhe eyivula. Wathi inkonombo yakhona isithi qha. Lazitsho izindaba ilizwi lalo wayefunda wayezivala ngesingisi. Emva kwemizuzu yayingaba mhlanu laqhubeka ilizwi lathi, nanku umbiko ovela esigodlweni samabutho omvikela. Lamhla ekuseni amabutho omvikela ahlasele inkamba enkulu yamagandanga eMozambique ngamafly machina okulwa. Kufe amachumi amagandanga. Kwathunjwa amanye angaphezu kwekhulu. Inkamba yakhona amabutho ayibhidlizile ngamabhomba. Ithe yathi qhu kwathi konke obekukuyo kwaba ngumlotha. Wonke amafly machina abuyele ezindaweni zawo kungekho lanye elimeleyo. Kube yiso leso la kumabutho abehlasela. Manga wala wagomela umvutho. Akuthule bosizwe.
watsho ngokucinuka uLisho. Endaweni yokulwela esenyakatho yasempumalanga kwelizwe laqhubeka ilizwe. Amabutho omvikela abulela amagandanga ali-13 athumba amanye amahlanu. Manga, 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 watsho ikhomba ngomunwe iwayilensi etshinga angathi uzayigangada ngenduku ize ikhawule ukukhuluma into engazifuniyo. Yaqhubeka iwayilensi isithi kufela abantu nje abayisikhombisa bebehamba lamagandanga. Kwabebutho kakho ofileyo kumbe olimeleyo. Amanga kuphela. Watshinga njalo uMvutho. Akuthule bo, hawu! Kwelemfilabuso, yatsho iwayilensi. Esigabeni sakogodlwayo namhla ekuseni amabutho omvikela abulele amagandanga amahlanu. Lalapho akulasotsha elifileyo kumbe elilimeleyo. Watsho uMvutho esesukela sesitulweni sakhe esenina ngezandla eseyifulathele iwayilensi enyonyoba isiya emnyango. Eselapho waphenduka akhangele uLisho athi, Thobela, kanti akuthule sizwe bo. Hayi. Wala uMvutho esevala indlebe zakhe langezandla. Esedonsa amehlo athi, ngilalele amanga luhlaza tshoko. Thobela. Wathula uLisho esecunukile. uMvutho waqhubeka wathi, hatshi bo, bengikhangele mina kulwiwa. Ngiyibone ngala awami amehlo iflamatshini yamasotsha isitsha. Ngizibonele ngawami isintshenza emoyeni eyamasotsha isitsha. Ngizibonele ngawami isintshenza emoyeni siyakuwa ngale kwentaba yakithi. Ngazibonela ngawami amasotsha amane abephakathi ephuma kuyo. Ngawabona esendenda emoyeni ngamaparachute. Njalo ngizibonele mina ngokwami edutshulwa esemoyeni. Leqiniso afile womane. Lokho sekukhulunywe entweni le, watsho ikhomba ngomunwe iwayilensi yakhe amanga lobuthakathi. Kuhle siyivale into lehlezi lathi sigcine sesingabaqambi bamanga. Khathi kukhulunywa amanga nje, phazi bafihle lokuthi enye ihelicopter abitshile. Lokhu ukuqamba amanga aseduze kancane leqiniso bathi iwile pho. Hey, watsho wakhalala ukulalela izindaba waphuma endlini wakuma. Eselapho ilizwi lewayilensi elalingafiki khona, waze waphenduka ukufundwa kwezindaba sekwedlule. Bake bathula bobabili babo, lo lalo ecabanga lokho okwakucabangeka engqondweni yakhe. Ingqondo kaLisho isiyehlulekile ukulibhoboza leli lilodwa idwala eyayiliphehla. Waphakamisa ikhanda wakhuluma esekhayele uMvutho wathi, kanti khona ukubangwayo sibili kuyini, mina ngikuzwisisi kuhle. Wake wathula uMvutho amehlo akhe esethe nzo ikhanda likaLisho kungathi ubala umbhalo othile uchaza ukuma kwengqondo kaLisho ebuchotsheni bakhe. Eseke wanikina ikhanda lakhe kancane wathi, ngoba wena sibili awukwazi okubangwayo, ngithe angikuzwisisi. Kuhle ngikuchazele ngamazwi amafitshane. Lokho uthi ukwazi uthi awukwazi. Angitshongo njalo. Ngithe angikuzwisisi. Kulungile. Okubangwayo yilokho. Kubangwa ukudla. Ababusi bezizweni laba okuliwa labo kanye labanye abansundu ababasekelayo badla uluju lwelizwe leli baze behluleke, baze baluhlanze. Ikanti thina izulu omnyama silamba size sidla amahlamvu ababayo ezihlahla zeganga. Yebona, wavuma la inkophe uMvutho. Eseke wathula okwesikhatshana uLisho wabhobo kanye lithi, kodwa ngithi uyakwazi ukuthi umthetho uthi ungabona ama-terrorist kumele ugijime uyebika enkambeni. uMvutho wabutha ubuso bakhe wakhangela uLisho ngawengwe ikhangela inja. Kwathi kamthethisa inhlamba esabekayo ayeke wayizwa ikhihlizwa indoda ethile etshwaleni mangakibo. Ithethisa enye eyayisilwa layo, kodwa wabuye wabubopha ngentambo ulimi lwakhe. Wayesephange wabona ukuthi ingaphuma emlonyeni wakhe leyo nhlamba yayizakwenza inhliziyo kaLisho ibe lesilonda okungela muthi esasingayelatshwa ngawo.
babengazondana kuze kube laphakade. Ngakho wakhetha ukuthula ukuze kuhlale kulokuthula phakathi kwakhe loLisho. Sima lapha isahluko sethu sakuqala